film. Ha? Ngati uma bulala. Chikebera matu. Kawompo. Ali mu kyuma. Negagenda. Ali mu kyuma negagenda. Hello? Aita? Dr. Brower? Aita Dr. Brower. Dr. Brower. Egena maso film. Someone with you. Wanje? What did you say? Ogambye Dr. Brower. Hakazikiza. Ali mu kyuma munda. Obanga nali kandoya. Come on. Chuma nye chuma. Nechisiris. Let me out, please. Bambi munzijeyo kale wache chinkebe. Hello? Owayo gwanaka. Tebankebera. Tebankebera ka. Okay. Let me out. Hey! Dr. Brower, let me... Dr. Philip. Get me out of here. Nzijayo Philip, Dr. Musawo. Hey! Ugendo kuitaita Musawo ngataliwo. Let me out. Nzijayo. Tugenda maso wabao moderation. Anti ogendo kwatagala zengala ziringa nsikako zifaludawa echuma kino kiba kyamasanyalaze kyatute echuma filime genda maso gendo kwetegereza bannanga alinga awulira waliwo okulingiza kiki ekimulingiza akyusa amazala gwe ndabye bubi teri kiriyo Okay, come on. Kale. Tebanzi janja babireke. Tebanzi janja. Lambert. Oh, what's that? You okay? Mr. Lambert, uli bulungi. Oh, what's it? What else? Kiganda kina mtu galira tene mtu leka mujaka amatara. Lights went out. Amatara gafute. Went out. Amatara gafute. Kama ndandi yonze kawa ndiyo. Hello genze. Philip Doctor. Mr. Lambert, you Mr. Lambert. sleep for 15 minutes. Obade basemeda kya 15. Yebakide mu kyuma. Went perfectly. Twade bulungi. Naye dakika